ya borobonga Dr. Lebusa le teng transformer dumela Tebza o monate sharp why o letsa bo peanuts so bo love visit why o sa leve o sa kampa letsa ma nthumana ma Sicilia ha a kampa letsa bo ntho nna doc nna o tseba wena le ntho mpatlang yo no ntsikisang yo ke batla re qete tonight re tsekisana no why o letsa bo like no because ke tla be ke letsa bo I love you I miss you oh my thing what o tla bolwana o rona ma Sicilia kampa letsa madoda la sewesele kampa qala shuka madoda la sewesele ine se wena doka nang mantsha tebo wa o so bapala pina tsa magato se go ra motho o tla no ga re dumela le qala ka ma Sicilia kapa ka madoda la sewesele ai khona Sicilia kapa madoda la sewesele o di kale ka madoda le kapa ma kale ka madoda okay mama le re rata mamuru mo biti mo biti kampara kala ka yona o shapo doko ka o shapo ke thabile o rona le ne re le shopong le di shapo tsaka a di rata go di shapo tsa mo ma go tsere style mama tsa ke mona ntate o tle motho fela a imetsa fela motho fela re le mama ke mama o no tseba re ke motswadi ka pa ke ga hello di shapo ka motho imetsa motho fela so shopo ine rile ho yona re ke tse shopo it's a restaurant and I get in that but that I was shocked to but one ka fela ba re mamela a doc tshwa pano na le next time ile and monki ena Selebano Miss B Selebano a re ke nna na o thusa shopo ka o ngotse ka net ntate a ksobone ntho jalo from bontate ba emang le ba bitsang sa ba ba bitsa security ba sa bitsa jwa bo bontate ba hlokomelang self door of the watching self door ba sa bitsa di security ba tla o bola ampi self door ba sa bitsa self door of the after looking the self door of the looking that can net and doc wa tseba o bua nnete fela re a leboa re leboa because re ka tla mona re bua re le bang ka nnete ha holo because competition ngata yes hona le di radio tse ding yes hona le di TV hona le di episode hona le intse batho ka di shebela mar for the sector but decide o mamela mtho FM no re le bonta no re o tseba ke kena le ha ke kena fela ka le tsana ne o kere mamedi o mametse lo kae ba re tipsa re emetse fela transform re se re le re declare ka nnete ba re ba se go re ka matswa ba rona ha re na tabo tlo etsa nnene but ba fela re 9 re emetse transform ka nnete ki mo le na o re o a re ke bo di office ntate no vihle ke di office a re ke di office nne ke lana ke di self watching of the door a re no Dr. Dubi ke di office ba bitsi jwalo bo ntate ba no ba sa bitso jwalo ke a tseba boyelwa ke yona ke ena le na are two of my favorites. I can't wait to learn. Ke le buila go le wena a o se boyelwa re ka nnete doc re emetse utlwa rena ka jeno go tshwaretseng ke kae mo re shebang teng ke kae mo batlang gore bontsha ka nna ke tsebe stemo nna ke tsebe ke tsebe o tseba wena o phela ntwe ena ba tseba o thata o lata motho ile ngore a iphile o tseba le batho ba bang o tla ba bua ka ntwe ya sa iphileng ya sa etsebeng but when you live it when you know it it's easy but ke na le engwe ke na le yona ka jeno ke bana ba go betsa ke bana ba go ene mama skela re zare se molato ha ka ba bana ba luna ba robantse mutlanyana ka dikubong re skela re zare se molato ho bane le ke a tsaba bone ngwana o ile a re mona a jetsa motswadi wa yana nna ke mametse doc le tebza busu ba re a ba ro mama go ba momele
o mamele ntho ngwana go thalletsa jale kana go tseding ke a tshaba bona ke tsebena ba bana ke dipele motsatsing ya to but ka jeno ke batla re ditsebeletsong tsa masepale mane ka kamore a re entate man ke ntho tsa ka tse o re ndo ha ke ntho tsa o tlo go utlwe hantle ga ithatela o re ithatela pelo ka itshweu e lakane shit ene tse shit tsela tsa dipitlele tsena tsa mahala shit tsa tega di tshwane shit tse white bo hare kwa no doc wa tseba wa ke bua ka ntwe ha re nna o lena le ya ruta nna o lena le ya lemoisa batho taba ya ditshebeletso ka dikaboreng Dr. Novi ke mathata di relationshipeng e qabanya batho yo e etsa dintwa di beteng yo ene ho fela wa ntho re sa rateng o e tshwara he yo e qabanya batho Dr. Novi yo Tebza ke a tseba jwale ke o botsa tsheo bane hona le ntate itse honna Tebza a ko le tshware ha ke tsebe ana sa tsebe hore ke tlo bua ka ne ka jeno fela ke re ke tla utla doko re tshwaretseng fela ha ke ba le monyetla ke tla e lahlela a re matha ka yo doc taba ena ya mokgathala ha utlwa nakong ya ditshebeletso ka dikamoreng number 1 number 2 ke mang ya nkang qeto ya hore tshebeletso tsa masepala di a patala jwale ka jeno e santse di etsala Tebza o tswana ha ka ba e teng ke kutlore nka peke ska peke le doc ke nka kharafu ke lo ala taba ya Naval Hill le tswe e aduwe robetse hothi hayo ke adile ka peke ke di ke utingwa ditshebeletso tingayilalisa phansi ngepeke la Naval Hill ka Robert a ke tsebe tata stage sa tata re tletsa jwang a ke tsebe tata re tletsa jwang nka Robert Naval Hill ja o ntse pela o no bua ka peke o ke go batse Naval mosito wa ka ke tingwa ditshebeletso ya ke kutlo re nka peke ke lo di Naval Hill le tseo le sa hlole le bona pere o kae le tata ke tsebe tata jwale na ke tletsa o bana ke Naval Hill la le stage sa tata Madiba bana ke tsebe ka etsa jwang stage sa tata ona le pere ha ona le pere yona pere nka qhaqholla so how ka tingwa ditshebeletso jo but on a serious note ha re tla nnete a una ntho ebile thwile malapa and hape ebile yetsa e create di problem tse ne di sa tshwanela ba teng yo matimana a create di problem tse ne di sa tshwanela ba teng wow matimana a yetsa hore go be le motareng ngi ka tingwa ntho entseng ile available somewhere a Dr. Novi matimana na le motho itse tsara ngi ka nna ka tingwa ntho e ke tsebong re teng somewhere ka ntle because ntho ngwe e ba e re lebalang kore we always forget hore ntho tsena ha re timana ka tsona di teng yo and hona le batho ba re ne ratana le bona ba ntse ba di tshwere Dr. Novi mapele ka o fela rena le di-ex and di-ex tsa rona ha di soka di nyalwa tse ding di teng and hona le di-ex tse emetseng just your phone call gore partnera ya hao kapa wena o founele ex ya hao o re I miss you o bona respond a ba I miss you too ha wena o ntso timana mo o nahana hore ntho ena e ho wena fela re lebala ntho one o re ntho re timanang ka yona e teng le hore hona le batho ba ntse mai batla ntho ena yana ya monna wa hao kapa ya mosadi wa hao e create the unnecessary problem ntho o timana ha bohloko that is why le Paulo sa buile mantshana re ha ra dintho tsohla re la le se le rapela mare a re ha e ba le tshwantse le rapele le kampa la stop thapere mosadi e mong o re ho nna tate moruti monna ka ha understand hore nna ke a faster ene ke re na nna kwa o faster jwale ha re ya tshwanela o etsa ditshebeletso tsa ka moreng ka mme o nyetswa re ekere sa mo gana fasting
monna ho na le right ya hore ha kena ka tlong ba re la ka bona tlong ka 7 days monna o na le right ya hore ka 12 o'clock first day ba ikgaola fasting monna Dr. Nov o dumeletse o ya ka o dumeletse gore monna ka kgaola fasting first day a ba re no ke nana modimo o utlwile ha sa utlwa o tla nna utlwa so ha re mme so in short e qabanya ka sehloho ya bobedi mogathala o qabanya ka sehloho te bo buile nnete ya boraro re tlo tla o tsona re diqhaqhola ya boraro sebe bile batho ba bang ba sebedisa mogathala le ho ja so o le siko ba bang ba sebedisa mogathala ba bang ke taba o le bala fela hore why a le mona ba bang ba le bala hore why a le mona because ba le bala hore o ba mona ha hao one of the reason you we tletse mona lenyalo ke taba yena ya tshembetso ka dikamoreng ke yona now yetsang ntona hore e ba re tsotele wa tsaba yetsang yetsa re banna ba kwatile ba sadi ba kwatile and then now ibile nna ke ba botse showing yena ya le Kerfreda ke ba botse ke lona batho ba sa rateng tshebeletso ibile ba dula ba kgathetse ne le batla manyalo ne le batla manyalo ha ba le dula le kgathetse no batla lenyalo what is the purpose of the ka rana lenyalo because o dula o kgathetse and then why o do say o dumetse go nyala hona le basadi ba kgathetse ba o ipotsa gore na tlo etsang lenyalo hona le banna ba o ipotsa gore na tlo etsang lenyalo because now e bohloko ke ena etebo before re tlo tla tabeng tse ngata e bohloko ke ena o kgatha le jwalo e le gore monna ha yena wa ithabela nthwena bothata bohlamo e le gore monna wa hao wa rata nthwena ebe wena o rate kapa ebile motho a dulang a kgathetse o ipotsa o tlo etsalang ka ra lenyalo leo number 2 o ipotsa o tlo etsalang ka motho ena ya ratang yena ya sa kgoneng o ithola ka baka la gore mosadi wa ya kgathetse kapa monna ya kgathetse o ipotsa o tlo etsalang ka motho because ndate ha ona ntho frustrate jwala ka yena mo mamedi nna ya frustrate ha ona ntho ko ra ke batlo le potola mamedi ke bua ka batho ba bang ke bue ka nna ha ona ntho frustrate jwala ka ke ha ku utlwa ke na le ntho e ke tebo ha ke tsebo wena tebo ka posi o di wena o na ma no ke mametse ke ha re tlo mai kutlo o ka panna ke se bohudi mame ke na le license ya yone ke yetsa fela ha ke soka kopana le bothata ke ka hoa ke gone o tshwaela go ke mane nna ke hantle ka nnete ke happy ha o sebe ko mogathala N1 intat tebo ke N1 tebo re be matso amara nna le no asana ma ona ntho tse but in short tips ka nnete if bathwana ba ka sheba one of the thing e khositseng dinta ka ramanyalo a bona ke ntho yena ya tshebeletso ka dikamoreng yena yo batho ba sa batleng go yetsa na o tlo go jwetse ntho ngwe he jale be re tla go tsona re diqhaqhola na o tlo go jwetse e etsa ntho yana do you know that ntwane e create a fela bitterness kapa anger e unnecessary when o khadile o bo sa thole e create anger e unnecessary o kwatela dintho tse siko o kwatele o be grumpy ke grumpy o be grumpy o tenehe o etse jwa most ya bomme ba bangata ba timang bontate yena o bona ntate a tenehang ya pelunyane ya kwatileng fela kanti sometimes they don't understand or one of the thing e khosang hore monna a tenehe jwala kapa kwate jwala ke ntwana ya hore ona le ntho a igalletse ya kwatisa le bomme ba bangata ba kwata o thole maybe la kwatetse le bana a shouta bana kanti no problem gore ona le tlala e basadi le bana ba inkanganya so it's a serious problem tebs a serious problem ke batla go tlala nthinyena ya hore o thole hore ntate ha irate mme wa irate and ntate because ena irate ipotso mme na irate nga etse jwa and tebsa mo mama itlong ke le jwetse le tla jwetse ke nna ke le moruti ke kopa ke le jwetse ke le mohlanka modimo ya rarang ya phamisang batho ya ba sa tsebontsha maya etsa mehlo ba ke kopa le jwetsa nnete tebsa when o khaletse tshebeletso ya dikamoreng o bo sa ithole ebile le teng pela hao o ka tswa a Dr. Novi o ka tswa na ona le mone qeteletse ketso a Dr. Novi ke nyetse ile teng pela hao batho sa ifumana o sa ithole wa tswa Teboho wa tswa o nke phone
o hopole o kana hona le mang kana ke na le ex ya ka ke a tseba ke na le ex tsa ka mama ke a tseba bile o mong ebile ke a tseba wa irata ntho wa tswa tebo ha e bona le koloi lo starta koloi wa tswa Dr. Novi wa tswa bontate ba bangata ba ya tswa ba bang ba ntse ke ntho ena re fela ona le yena a dula nga khathetse now problem e gore re entertainer the thing is tebo because o tlo shebe batho ba kgathalang ke bona o tlo nkutla batho ba kgathalang ke batho ba tswang hoseng ba ya mesebetsing ya diboso tsa bona ba kgathetse ke go ba ipheta batho ba kgathelang ka tlung lapeng la bona lapeng la bona ke ba tswang hoseng ba ye businessing ya motho ya boso ya hae a kgathetse mara lo theoela ho tloa hoseng a phuse di responsibility tsohle a etse di responsibility tsohle tse expectueng ke boso ya hae kapa ke company a kgathetse tebong kutlwe ke kopa ke phete mamedi batho bana ba kgathetseng ke bana ba o kgathetseng no batho sa no seng o tlo tsoa a kgathetse a tsamaye a lo phusha toro a yetse boso a ibe happy a yetse ntho company ibe happy batho a khutla ka tlunyana a ba sa mind to safarisa lenyalo la e ba sa mind to safarisa partner ya hae beke ka fela for 7 days mothatsuwa ba bamba thwela for 7 days ba bamba thwela for 6 days ba bamba thwela for 5 days mothatsuwa o seng ka 5 o'clock a itukisa hlape ka 7 o'clock o officing o mosebetsing o lo please motho o mo but ka tlung o feitse ho please monna wa o feitse ho please mosadi wa it's a serious issue tebo and ha ka ba itento enwe cause the problem re a tseba rona le ditšhelete ntho tse cause the problem tse ka cause the problem but ena yona it's one of the thing mamedi tse serious a holo manyalong kapa the relationship because real batho bana bohle ba kgathetse le ba sa batlong o tshwaruwa le ba sa batlong o etsa letho ke bana ba ho sa no seng o tlo tswa o seng a theoela a lo thabisa motho mo a lo thabisa boso ya hae a lo etsa boso ya ethabi a kgathetse a iphusha a kgathetse a etse dintho tsa mosebetsing a kgathetse a etse everything ke yona ntho e ntshosang e o e buang eo ore antsa kgathetse a kgathetse but hoseng wa tsuwa o lo etsa yena e thabisa batho ba ba be happy ba be le tšhelete ba itshebetsang ba tswa o se malo thabisa di client tsa bona ba itshebetsang ba tswa o seng a lo thabisa client ya ha tlola ke ba bona nna mama ba tswa o seng motho mathe o seng o tatetse lo thabisa client tsa hae ba re ka tlung hona le client a ifeila hona le basadi ba jwalo kapa banna ba jwalo Dr. Novi Peter happy o lo thabisa di client but ka tlung una le client ya hae ya sa tsoteleng ya bileng a sena taba le yona and ya batlang hore I understand the sad part when we are tired re batla batho ba understand re batla di banna ba runa basadi ba runa ba etse jwang ba understand hore we are tired but kana go tsena mosebetsing wa hao you know hore nna monna boss ya wa itlo understand that tired you are tired wa tseba hore client ya wa itlo di client tsa di tlo understand now you are forced o etsa ntho tsena ene ke tlo jwetsa o bane doc ke batla o tlo re fatsona e re ke utlwe fela mmamedi hore ke bona ba se ba re ke nnete doc o bua nnete ke batla o ba utlwa hore na ba go bua nnete kae dumela ke November ke go boss ka nkobisa wa re phusha di business tsa batho ba bang re khotla re kgathetse a kere ke tla be ke tswa mosebetsing ke kgathetse nna ke sa batla ke batla man ke yo meu o ska ba nkobisa Dr. Novi transform ore re phusha mesebetsi ya rona a re nna ke kgathetse a ke tlo mojetse ke tla meno bua nnete o bua nnete mara ke o buile nnete and we listen we don't judge we don't judge re atla dumelang tabzale Tate November jwale he ha re thusane mona ha re thusane a kere ra sebetsa re le babedi ra thobela re le babedi so ha re thobela re le babedi ska expecta hore ha ke fihla ke chaise ke fihle ke tse everything ha e go phela everything hape ke be ke nne ke phetsa le tshebeletso tsa ntho tsa masipale ha re nne se ha ke tshwara dijana tshwara pitsa papa hore e tle re ha re ya kamane ka kamore ditshebeletso di tle di be hantle bathong ha re nne fe ke le buila ho mme wa ka re a doc
ha re tshwarisane hore ke gone ho fitla ke le matla tshebetso tsa ka di ye mong ke yena wa kena o re doku bua nnete Tebza re imetswe re le bontate nkare a ihlalosa a ska bea jwang a re jwetse hore o imetswe jwang go etsahala kapa ba moswaya kapa a ihlalosa dumela ntate moruti ene ke nnete ntate moruti o bua nnete manyalo a fedile ka baka la dintho tseno bona motho a ntse go kgathetse o etsa eng ba bang ba robala ka dithaete ba bang ba robala ka dintho ba ikgatla ba etsa eng ba ithatela ka dintho banna ba bona ba ska ba atamela ka nnete ke nnete manyalo a fedile a bona ene monna ha tswela ka ntle a lo shaba mosadi e mongwe ka monne no kotsi kapa mosadi a moshebileng o kotsi manyalo a fedile ka nnete ntate moruti ka baka la ntho a batho ba batsho the most of them rona ke le boile holo wena ngwaneso ye mong ke enwa o kena fela jwale o re le ha o ka thola moruti are we just shared this today are o ka manika Woodland Hills are fela jwalo Dankos dumela le tebu so thank you ka ha yo lo shebella bona go nkadisa we sheba ka re tabile re patile di tshebeletso tsa masipala ka borinka bo lawe yele hankare kgatesi kwata le ka le gadiwa a re tabile o rahayo o le shebella bona ayo o ile bona because nka be re motabisang yo ka bontsa mang mme o fa ntate mathata ehlile dumela dumelang taba ena ke utlwisisa hantle mara fela ho na le taba eo re tlamehang re hopole hore tse ding tse kopantseng manyalo ke mesebetsi ntle le mosebetsi ha o ka etsahala ke tlohelle lo thabisa hobane fela wena o sena motho a tlisang lethabo ka tlung ka nako nngwe wona mosebetsi ona ke ona o tlisang lethabo ka tlung fela jwale ha ke fihla ke o tlohella ona mosebetsi ona kapa ke tswa fa o tswa hoseng ke re ke kgathetse lethabo ntse le tlo ba teng ka tlung e be le nahana hore ho ka etsahala tshebetso tsona tse tsa makunupu tse di etsahale ka tlung so sena lethabo la hore lekeno la kena ha kgwedi fela Pirates ye le yone ga e tso kgetha letsatsi bolo ye ya Pirates ya ga e tso kgetha letsatsi today a waka wa hitwa sheo waka Tebza wa hitwa bomme bana ba thabetse hore bana ba bona ba utlwitaba tsa bohlokwa kana bomme le jwang bomme motho e mong ke yona o re moruti Nove ke kopa o dire seminar ya manyalo please and o bitse le baruti ba tlo a go bitse le baruti ba tlose di title please why e ka re ke mamuruti e ka re ke mamuruti yena ke mamuruti o ga mamuruti mo e ka re ke motseba ke mamuruti manye okay ke a bona bana go tsampe bona ba in the spiritual world a go tsolane ke le ke a bona e ke ke ba ba di mo kgetela dumela nnete ha re na yona nnete yona ha re na yona ha re na le ha na se ke sila ke a bo fela link ya school se ke sa fela hore 5 minutes o e fela a se fa re etsa 24 hours ha ba pala bolo e ka nna so nna se ke thutsong so ke re fela
a ke kgathatse ke sheba kwana dintho di iketse Doc Kasi ya jalo Dr. Ay marumena ke morata mme ke morata yo are ntwa se bono it's not like o papala da go tele 90 minutes are yana o ipela a re maila a re mothusi ya a tjojwa tebo ke go pa bua hanya yes doc ke go pa ya doc ya pele ndate mo qeta bua ka hore mosebetsi ke motlhile ene ke lete wa bua ka tebo o tlo re kana ba kena le bothata ha ke mo shebe the spiritual world o gate ka ditlo lena ha ke mo shebe ka lena la ha o tebo ke butlele ka the way a bua ka te ke re ntate le wa ipuella o gatetse now ya pele ntatwaka ha re bua nnete re twela jo kuri bua nnete ke nnete taba tsa mosebetsi ke eng kaofela ke ntho ya bohlokwa but ntho bohlokwa tebo ya pele is to know how to balance dintho tsa lelapa lao ho balance dintho tsa lelapa lao because life ka buyona if you don't know how to balance bophelo lelapa lao le mathateng because everything you will find attention o bo safarisa yengwe yona yeno e safarisa e ka affecta lenyalo la so mo le mokeng because a re tse mohlala what is the usual ntatena I itsetsa rena wa sebetsa o kinya papa then ha qetile mosadi wa yena ba sa thaba papa eno tlo sebetsa ka lela le sa thabang yo a ke tsebeketsa sense so what is the use o tlo mothusa ka eng ra sebetsa ka tata tlise papa because ona le malapa au di papa di lente chelete tema there is no peace there is no happiness so o thusa intate o tlisa papa ka ra lenyalo la o batla o qetile o butlisa papa ka ra le lapa le senang go tlisa papa ka ra le lapa le shweleng yo so ya pele ke o tseba ho balance mo mamedi wa karata ya pele ho balance ke o tseba hore okay ena ke nako ya mosebetsi wa ka mo ke sebetsang teng and I need to make sure that ore ke deliver le bitsanga you work ya sebetsa wa sebetsa because ke nako mosebetsing but at the same time o tshwantse o tsebela o so le hayo le mona hae it's the same almost a company. People they don't understand marriage is a business. Anything you shock attention. Ena yo re fang mesebetsi ya runa 8 to 5. Mami di hare ya mesebetsi re fa di business tsa batho nto attention. That is why o qala ka 7 o'clock o bo gutla ka 5 o'clock. Ha isale o fa a business yenu ya ntate mama kapa ya company mama we feel attention ene sheba o ifana kwe kae hours and hours 8 hours le mosebetsi o make sure business ya motho ya boss ya o e right o make sure di client tsa o di thabile for 8 hours now if re ka ratsa ba balance sa dintho ke ya pele now ke injwale e tsang hore batho ba difficult tabenyena ya hore ba fane ka di ba sugudise banna ba bona ka dikamore ha se doka ho bua ka balance ke batla go tlela voice note nya mme ya re ntate a se ka lebella hore jwale ha tswa mosebetsing a fitla pay ke ne ke tlotla o ye okay ne ke tlotla ne ke batla ho yetsa boraro because ke ntlha bohlokwa e but ya bobedi ke batla re tle mona ka ba re tle re tlale ka yona wa bona mmena o buile point ya bohlokwa on a serious note mmena o buile ntho very important because number 1 as a man le a sheba ka tlong gore ke mamara le a sheba okay bobedi ba rona re a thewela ke number 1 now because bobedi ba rona re etsa re a thewela so ka motsoma because ke a tseba re ke ntate ya ratang sebeletso ya ka dikamore tlo ke thuse mosadi yona mo fukuletsa mosebetsi because ke batla hore nako yena yo a tshwantseng a spende o hlatswa dijana ho thusa bana o yetsa eng enngwe re answerele yona nako yena ke batla mmena a tlo nsherela yona that is why o le bohlokwa hore wena o rata ditshebeletso o le ntate thusa mofumadi wa hao there is nothing wrong mo mamedi le ho ja last time re le ra etsa joke ka yona but mo mamedi is nothing le nna ke ditsikitse tebza nna ke ile ka nka qeto nna personal ka re okay kgetla bedi ha ne ke nyala ke ile ka nyala ke sa re sa tsebane le motho wa ka re kopane ka December ka February be ke monyala be ke tshotsa hore no
e be re fa mathata tshosa ntho no ke entse ntho ya Afrikaans no mamedi Afrikaans ke qadile le ka lenyalo la Afrikaans lo ja ke le moruti but ke tshwetsa re no ntho ena ya hore re etse dintho rona jole ka re e ka re ha re batho ya re sukudisa so ke be ke re lena ke kopa ke qale ka ya Afrikaans ya faten set for now but nna ke tlo idudisa but ke taba fela re batla go fana na chance now ke ntse ke le moruti November tjena ke a di hlatswa dijana ke ena o teng ke ntse ke le moruti November tjena ke a di hlatswa ke a cropa ke a cropa o ntse le moruti tjena ke ntse ke le moruti tjena ke mo fokoletsa mosebetsi bana ke batla ene ijena hai hallelujah o batla o sebetsa ha ke batla o sebetsa bana jole nka tswa ke nkile beke ke le level le ka tswa le sena level hile ba problem Fontaine re ka tswa tata le si o fototsi pere ya ne buliyo na ka ke tso tutse hloka peki nka itlosa hloka peki nka itlosa hloka peki te pere ya ne buliyo so ke ntse ke le moruti I'm doing those things and I get up bothata even sometimes ke motse ke re ska pay no don't cook re ka mpara batla take away ha ke batla pay ha ke batla sukule because ke batla energy so there is nothing wrong le bomme because ke tlo rona le bomme ba botso ba o tla thola re dutse fatshe o na noto o dutse pela sofa bile o tswa fa le dula sofa ka bogwa gathetseng ka teng hona le bomme ba jwalo now ba gathetseng ba o tla re le ha monna kena o tla ba hoeletsa bana fanta ta lona dijo ba botso but now the problem gore haiba mme o tseba o rata ditshebeletso tsa masepala tsa ka moreng thusa molekane wa hao ka dintho tse tshwantseng ha o thusane for the sake ya hore ka nnete not unless ona le sa sebetseng so please ka o le jwalo hona le ke different case haiba mme sa sebetse ntata sebetsa then mme hana le bakala go kgathala because o dutse lapeng le ntata ka ba ona le ntata sa sebetse hana le baka ka nnete o tshwantsa thuse mme ha chaisa because ona le montate ba hlabile nkokwa o hlabile nkokwa no emetse mosadi ya chaisa o le hlabile le sefano o shebise udile emetse mosadi ya la chaisa o feili ha wa phewa ha ona niks o hlabile le nkokwane ka BVG ya di scotch o ntsa o batla motswara o mo emetse tla so ke batla hore mme o bua nnete hape there is nothing when batho ba thusana ya boraro ke ena he tlo go jetse why batho ba tswa o seng ba matha ba ya mesebetsing ba lo etsa bonnete ba re diboso tsa bona di tabile why ba tswa o seng ba etsa di client tsa bona ba na le di business ba matha mesebetsing ya bona ba lo thabisa di client tlo go jetse bana ko bana ba velua mesebetsi le diboso tsa bona feta malapa bona le manyalo a bona Dr. Novi ke lona le baka leo ke pete yo simple and matlik ba velua that is why akampa faila monna wa hae mara ba matha tsoela mosebetsing a lo thabisa boso ya hae akampa faila mosadi wa hae mara ba matha tsoela thabisa boso ya hae sure kapa lo thabisa di client because they don't value manyalo bona batho ka ramanyalo a sa ba value Dr. Novi that's powerful nkile ka re ho ex yengwe ya ka tshwana nkile ka re ex ya and te botlo go jetse batho ba sa valuing mesebetsi ba sa valuing manyalo a bona role ba petseng le ke manyalo a bona e powerful le feta mesebetsi Dr. Novi ona le batho ba manyalo a bona le banna ba bona ka basadi ba bona ba petseng di role tse golo feta di companies tsena ba di value on feta manyalo a bona the problem and the botlo go jetse when o phela le mosadi ya value mosebetsi wa feta wena o tlo ba wena you are not going to matter to that woman kapa to that man you are how to consider that the problem ke yona boraro people ba ka ramanyalo sa wa value ba wa value mamilo ka rata ha ke batla dok re nke taba ya mme yani
ya nare le baruti bana ba se ba tlose di title a ke batla reng ke hanyane because ba teng ba ileng hore ke re ke yona pele e gotlela back to tabeng people they don't value manyalo a bona people they don't value manyalo tlo go jotse ntwe ngwe e affectile lenyalo la ka la pele ke ho value kereke o feta o value lenyalo la ka le lapa la ka Dr. Novi I'm telling you Tebo one of the thing e affectile lenyalo la ka nna ne sa kgathalo tsamaya ke be ke tsamaya beside ba o tsamaya ba gotsi ba ka re tsaleng re banane lenyalo la ka la pele but one of the thing le ke etsa ne ke re modimo tlile pele nna ke ne ke re modimo tlile pele and ne ke re ha ke tsamaya be go tla gore ha ona motho a tlontibang ha ke a di crusade ne go tla gore ha ona motho gore nna ke tsamaya mosadi wa ka sa thaba just because ke a itsetsa gore nna ke a crusade ne ke value di crusade and di crusade ke bomang ha re ya di crusade re ya baka re ya batho ka mantsomo you value those people bo yang ho bona di holong ho feta lenyalo la hao and that is why today manyalo a rona qeteletsa le a le frustrated because we don't value manyalo a rona we don't value banna ba rona we don't value basadi ba rona that is why today mosadi wa hao kapa monna wa hao rena o galletse tshebeletso ka ka moreng as long when o khathetse o phumuletse o lo thabisa boso ya hao ho sane because the only thing etsa gore batho ba khathetse gore ba batla rest ipotsa why ba batla o resta o batla o phumulela ho lo thabisa somebody and here's the problem Tebo sa bo ba botsa basadi bana ba thabisa bo mang ba thabisa banna ba batho Dr. Novi because boso ya hao ke monna motho he's married tuna le mosadi wa hae but ke boso hoya but today uphumuletse o lo thabisa ntate ya no yo mosebeletsang so that is why ke re batho ba bang they don't even consider mara as much mosebetsi wa ka o bohlokwa ke kopa o bua le ke re who this lady ene ke batla ho monyala ka pela ka kaofela ex engwe ya ka tsena ene ke batla monyala ke baby mama ke ne ke re ke batla o nyala ke rata o tlo go jetse nnete the way o samameleng ka teng but you are so good to mamela boss a lot so o sendo matha but nna mamela and ke re tlo go jetse what I have is more than ntho boss a ka o fanya ntho tse ke nang le tsona tse mo di mapile tsona tse o ka o fang tsona tse ka o yetsang tsona bona o loser ai now when basadi ba sa kgathane manyalo a bona kapa basadi banna ba sa kgathane manyalo a bona they don't even consider when you don't value your marriage ha o tsebe le o sheba gore mare lenyalo lena le fetotse bophelo ba ka ho le o kae ke lahlelwa ke eng because today prioritize mosebetsi wa batho bua nnete when o ka sheba the role e bapalwang ke monna wa hao the role e bapalwang ke mosadi wa the role e bapalwang ke lelapa la hao because mosebetsi wa hao kapa company ya hao e o fa salary ka di 31 one salary but lelapa lena lo le failang o phela ho lona 24 hours 365 days before salary fita o ka ra lenyalo lena o phela le motho ena o ka ra le there's something good ka lenyalo lena la hao le ka monneno mara o di sebi o itshebetse yani ya o fang salary ha ngwe ka kgodi ka di 31 Dr. Novi you are deep I can understand when ulimme o faila monna ya irresponsible because rena le bontate ba jwalo ba lose focus ba lose direction ba nka di shelter ba lo nwa ba lo bapala ka di shelter tsa bona jalo ka mamedi ke no ke ne monare wa ka o di tabeneng le banana I can understand when o faila monna ya jwalo I understand because you cannot protect monna kapa lelapa le sa existing ebile company le biti ro feta kapa boss wa e le biti ro feta monna because it's one of the things that dangerous temo motho a re ka go bala mosebetsi wa utlwisisa ha ona khotso so ha re bui ka banna ba jwala ha re bui ka basadi bana ba lositseng direction ba ka reng ha ba yo mare ba ntse ba le teng because ba teng ona le basadi ba ka reng ha ba yo ba ntse ba le teng hona le banna ba ka reng ha ba yo ba ntse ba le teng ha re bui ka bona ba re bua ka bana ba bapalang di role tse bohlokwa manyalong ha ba qetile ba safarela tshebeletso tsa ka di ka moreng because batho ba lla ka mogata ya bobedi a ke tlo ke bofo tloka tsona doka ya bofo ke hlola ke mme no buile nnete ke hlola ke re ke yena ke ruta la bohlano mane ho le ke re ha ke ruta mane ka nna tlo bosiu ke hlola ke re bomme lona modimo o lefile nthwena ya bomme e bewe botle
o reng doc e bewe botle apole yena oh yani yo nwa ine ko go tshane le yona oh ke tholwana e bewe botle okay because o shebela maru okay ya hla doctor o ntse o shebetse maru o hlaba mankokwane bomme ya hla wa furalla ya hla hona le nna e buile nna e buile ke batla ho ya ho mme kore lenyolo ya ke tsebe hore ke mana ke lenyolo ile le thusa ntate modimo khotsa ke rona ntate modimo itse let us create a man with our image ala ke tsebe ke manyelo a ile ga re ho ntate modimo yena na ha re be mo re be hore e hla ka di angels mami da bua ntwe no re ke batla hatisa mantswe mo mamedi yo mamedi motho a ke tseke ntate modimo kapa ke lenyoloi le le re ntate modimo yena tholwana ha re be mona centereng hore e hlae ka di enkele tsohle hlae ka di enkele tsohle mamedi now ke hlola ke re le hoa ka hlola ke re baby wa ka hlola ke re motho a ka sheba ha o kgathetse re mametse o ka shebela kwana mafura lana ha se a bogopo okay ha se a nto mafura ha se hangata ha o lwano na le mafura le ro a hloka motho a fura le a shebele kwa mametse okay hore o be le ntho e hlanka engele jwale re minimize dinto yeah okay ha re etsa jwang re minimize dinto jwale ya bobedi ho tshwantse ha o le mme ha holo bomme because batho ba nang le pelo tse telele ke bontate ha holo le hoja ho na le bomme ba bang ba nang le pelo telele but ha o le mme o tshwantse o tsebe o be le strategy sa hore o moetsa jwang hore a ska fihla 10 minutes doctor no bua engwe jwa o moetsa jwang hore a ska fihla 20 minutes pele doc o re skill se se fuwe bomme skill se fuwe bomme ke sa bomme yeah o tshwantse o tsebe ha o le mme you need to know hore okay monna ka ke etsa jwang hore o le pudi ka kamoreng ka speed pudi mamedi wa karata mamedi wa ka pudi mamedi re la o bona ro magwa tsere bothata mare ka ha re ba ruti magwa tsa diaper story e pray kana ke o rapela ka Africa story pastor hey pray olla sa mmokotsane re la re sitse dipelo mamedi re la re sitse pelo ke batla o tla mo o ntsosa hore bomme bana le skill it's just that bomme ba bangata ba tsebe hore mme ha o le mme you need to know and like discuss okay le discuss hore baby ya no ha se yaka ha monna hore ke a batla baby ke a batla fanda ke khadi wa mo jetsa hore baby yena ke a hao like discuss hore yena ke a hao okay now what's about how re yena ke a hao a to participate haholo and a le tlo nka leeto le wena ha o tlo mo emela hore le yena se sole sa e setheo mabotho a ha o emele mabotho because ke a hao yena ke a hore ho theo a hao fela le discuss hore baby yena ke a hao ke game ya ke hao yena baby yena ke fa wena ke game ya hao yena ke a pele ya bobedi ha o so mo file you need to know okay ha ke etsa jwang se sone sa se betsa le se sa plena o betseya bomme o tshwantse ba itsebe ntho o re etsa jwang hore se sone sa se betseya mama isamkhondo se tswe se tatile le 5 minutes en fela o le pudi Dr. Novi ko fedisa dinto bomme ba tseba
ene basadi ba bangata ba ka ipaka gore wa kgona o etsa o lise pudi ya how 5 minutes nna ke kala utlwa ka wena ya no a ke batla o bua le shano ke mametse hantle oreng o ke mametse ntho e bua ha ke tsebe ke utlwa ka wena ha ke ka o go botsa oreng doc Dr. Noveka o tsile ka studio nje o tsile mame ba mamedi ke bana ba tse ba confirm Dr. Novena ke dumele ka nnete mamedi ke kopa mamedi ha ona mo mamedi ba babedi ba bomme ba itseba ntho ke bang ka yona ya hore o kgona mo qeta le pele le ya hole mme o kgona o a lokolle se solo au sape hore o le pudi even now ka English ha mamedi hleng ke kopa le nthuseng motho ke bana ka TikTok matse ba support TikTok ke batla mamedi a re sebedise nomoro ha re ba number ya station ntwe doka e bua 069 846 5476 069 846 5476 kien e re ke mutlo kana doka ke o a itlosa ai doka ke a ke dumele ntwe e bua ba fena pe nomoro tips ye monga re tips ka nnete ha o tsebe nix a ngwana tips ha o tsara ai ke o bolela ke ene monga ke nnete moruti o bua nnete e teng a re ke nnete wa utlwa Dr. Novi ba tseba ke bana ba kena ye mong ke yona re lol a re o bua ka nna mo gedo wa utlwa tebo a re ka leboga a re mo teng Dr. Novi bua ka elang Dr. Novi ene tlo go jetsa wa bona ka master Antonio le mme ha ona mohlang o tlo re ngo kgathetse next ha ona mohlang o tlo kgathala next o ntse o kgathetse wa tseba o tlo mo qeta ka speeding that no ba Dr. Novi o mo qeta within no time go so qetile 100% ba tshwana ene tlo go jetse mo qetona ha so batla le body tsitsinyeng jalo go fast spirit sa bobedi Dr. Novi mapi na etebo ai tebo o tla le nna hantle doctor Oscar mamedi tebo mamedi itse wa tswa tebe ka re sa le monya o ile body a itikinye a itikinye bana ba bohlale ba batla go qeta bontate ka speed o tsinye le body next a o tsinye le body because ma tsinya body ke ena e etsa gore batho ba dule ba complain re bona ba kgathe because jwa lo tlo khushu ba bete e be le ko le discroof ke bona he bothata ene ke bona ba nna ka bogatale because jwa lo tshwantsa tlo lokolla bete discroof le discanner o tseba Dr. Noviki moruti o qeta o kene kopa utlwa moruti a re moruti o rena o reng ke nnete je ke nnete ke moruti ke aba o kenya le age ke moruti ke ena ke moruti a re ke nnete o re ke nnete ha ba kena doc ba re ke nnete ke enwa ntho ya tsang gore that is why ke re ya pele tshwantse le mamedi but yeno yona ke opa mamedi ba se ba le bala gore when o consider o velua lenyalo la hao o velua partner ya hao a ona mohlang o tlo motima ditshwanelo tsa hae never ka baka la mogathala but o tseba o gona o theoela o gathetse bolo sebetsa yeno yona a o gona hae because remember re bua ka ntho 5 minutes 10 minutes 20 minutes ya bobedi ke ene ke bulang ka bona batho ba tshwantse ba le communicate be be fanda ga ke gathetse nna ke batle o yetsetsa nna yena ke ya hao le tshwantse le bue yena yona ke ya hao ha motho a re baby yena ke ya wa tseba hore yena ha ona ntho ha tlo yetsa dintho ha o tlo mo phusha le tlo ya bobedi le discussa ke re baby re nka le yeto le le kae le discuss baby hlonke le khutshwanyane hle motho ka ke kgathetse ka pankellong kapa ya le gona discuss re wa fanda ga be nna kgathetsa go le ka batla o etse ntho local selekere o go tla go finyana ya before ke ena gore bomme ba tshwantse ba master ba nna ba bona o fihle stageng sa gore la o so sa tsitsinyei a hlaile ka lephakong ka mona a o hlahlamme ka morao ka mona mamedi a o hlahlamme then ha o qetile ha o hloka le rutsa me mmele because ntena o tsamaisa mmele mamedi o le kukure ke le etsa re le khathetse go potsana di bohloko ke msebetsing kwana e sa lo mata jwale tlo etsa a po tlo ikukura bethe mo ke yone etsa bothata ka nthi jwale mona mane ntho o se thabiseng modimo mo etseditse ntho le bitsa tebo
di muscle di potomane o siame ya tse di potomane tsa o tshwantseng o di tsitsinye fela wena mmele o ntso yena jo sa pe di hazard o tseba stand still a stand still ona le mamedi ya tšho okay monare tebo o tseba stand still stand still oh kore ona di potomane mamedi modimo o yetseditse ntho kaofela a kre le runa mona re tsama ka dipotomane di tlwele fela re le ne dila le go kgathala tsa rona o fumana go tsa rona di la go tsa rona di la lo re poka Parla dia jambi sa dipotomane di se di kgathetse o tsala la go kgathetse potomane ya rona nna bonta te ya jambi sa go kgathetse ya wa ukora ai mamedi ai khona hele gore la re ha kwa o yeme gore la o ka ema la o sa eme ka ditsitsi kwa felo yeme a nyane fela kompo iketsise hele ai o be iketsise ya bentse chepo ai wo le teng jole ya o nyatsisa jwala a ntse potomane yana tsa ntse di chepo but bomme bona ba na le advantage e tsosa then ya o qetela he ho tshwantse ba be le ntho tsena tse tlotsang di teng tsa sekgowa okay because bomme a kana go tseding ha ba se mo ba sena ditaka ba se mo maikutlo a seng thonye ba bang he ha ba be ha o be le grave ha o be le moro jalo tshwantse ba be le dintho ka tlung tse tlisang morong tshase mono o be le moro tlamehile di beteng ka tlung tshwantse be ka teng o etsa bomme bana ba reng bona ba kgathetse to next o tholo re bile ha o be le moro next ha o na moro wane grave ra hloka ntho tseo ho mametse doctor a tebo en skela mpotsa nna ke tsebela ka TV hape o doctor ka so a tebo hloka ntho tse sa se mo mami ha me ikutlwa mme le mohopolo wa hae o se papading le rohali ho ba bang he le bateng ba bang he o gona hore le ana ntsa kgathetse o gona ho mo kenya moyeng ona o gona mo kenya moyeng o tsamaya hantle sa tata sure ska potla ska etsa WW SmackDown doctor no wa o lenta ska etsa WW SmackDown because jwale kre mona ha una moro mme no kgathetse bile ha interested so marwazama ngwana batho so o tshwantse he jwale le ska etsa WW o ska ba potlaka Dr. Novi yes ona le mamedi ya kene mona o Dr. Novi e kare a ka re ruta haholo ka ina ya mokgathala re etsa jwang o re jwalo mamedi e kare o ka ba ruta haholo ka ina mokgathala rena ba etsa jwang mara I think it touches yeah maybe next week re ka tla re bua hantle but ke touches hane ke re the position they are very important yeah the important ka tlong to avoid mokgathala le kampala ba le the position especially bomme le bonta te tshwantse ba understand hore when motho wa re ke kgathetsa tsinena ya tsatsina ke ya ha motho ka you need to understand that because kana go ntho important o tseba ke eng ke re fela se sole sa ne se sa ntho sa di parachute ke tswa se theowe re gale kana go tsena ntho important ke yona ntho because ha se thole sole sa ne se ditse go thong se sa theowe se ditse go thong mona se sa tswe le matini a boroka botle o tla bo ye toilet o tla flush o tla fetwa hlabile nko kwante ba re tsama ha o robaletse next so le sa ne se ditse go thong pele se je toa ke te mo re bonang enga te mo and jalo fumana motho a robetseng ebile ntsa a tumela ho wena ka ba hiri ba hae ba ntse ba ro Dr.
Re tsamaya. Ona bomme ba khona le faditswe. Bana le bahiri. A fetu a re fela. Bahiri ba la ba o thetsa ba. Ya tsamaya ngwana ntate. Ba jwa mo le nteng dok. Re pele se thowa o tla nna o thule ka bahiri ba. Yo, ke la utlwa motho o thule ka bahiri. O tshwana la a hlapa o timme. A hlapa mamedi wa utlwa hore la o re ikwayetse mohlomong wa hlapa mohlomong la ka ba o hlapela baskobong. O kgona o utlwa metsi yana tsa mahloho. A tsamaya molaleng. Jelo sa tsamaya mahetleng. O hlapa bo mkhaba ka le bo mpa. Wa utlwa jwale ha sa fihlile kwa. Ka modimo tla bo phehle ko bo hanyane o nyare o shebo. Kuri wala. Dok o utlwa bitsa tsa mahloho. A tsamaya hloho wa utlwa. A hloho. Dr. Libe re tsamaya. A tsamaya. Mami tsamaya. Ke dumela ba tsinela re dikile o thusa ka ohle ka more ka ra gona ka teng. Ka nete mamedi. Nomoro tsile no le kare ai a re jo novi hai tloa mona tsamaya hantle. O tla tsamaya. A re tsamaya. Mamedi nomoro tsa ke 073 202 9079 ke cancel ke tsa motivation ke tsa kaofela 073 ke anyadisa 073 202 9079 ke dipita la tatela 073 202 9079 mamelo ka ratang tshebeletso rona kenela o kalama taxi phase 3 phase o kalama taxi phase 3 kapa phase 7 man phase 3 kapa phase 9 mo mamedi ha ka kalama taxi phase 3 kapa phase 9 o bura ke re ke ya transformer Dr. November mamedi e tsile taxi rona le kalamela pela KFC mona pela taxi rank o kalama taxi phase 3 kapa phase 7 o ya ke phase 3 kapa phase 7 it's in phase 9 phase 3 kapa phase 7 mo mamedi o bura ke re ke ya Dr. November ka koloi o driver ka ro go tsfile o fita limo molo ka lefteng o fite mo grigi ka lefteng ya o tla bo so bona ke re ke a rona etsileng re kena ka 10 o'clock every Sunday wena mamedi ho sane re tlo bua ka hore engwe ya dintho tse bomme ba le bontate ba yetsang be ke nyetla ya gore ba timana jwa le bile ba boulela o timana jwa le bile a boulela o batla o ke batla o kenya o kwalla ntja ha e ka hokong mara ona mohlanga ke ntseng dijo tsa ntja le metsi mara ntja yona batla o bona e kwalletse ho sena mo e yang teng re tlo bua ka yona babedi ha re kopane hape ho sane